Ini nah. kita minta duit pakai baju tentara. Zoom. Tolong nih Pak, dikondisikan Pak ini Tolong Pak. Pak, dikondisikan Pak. Ini pakai atribut tentara militer ini. Ngejar mobil. Lokasi Kramasan, Musi 2. Sebelum masuk tol Kramasan, nih Pak ya, Musi 2. Ini sibuk nih. Pagi-pagi dari subuh lah ngejar mobil ini Pak. Platnya motor plat dicopot. Ini ciri-ciri nih orangnya nih, pakai baju tentara. Ini Pak, nih. Ya,